all staff and other individuals for making this දෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම නැගෙනහිර පළාතට අයත් දිස්ත්‍රික්කයක් හැටියට උතුරු නැගෙනහිර දෙපළ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه العزيز أعوذ بالله බලමණ්ඩලයේ හිටපු ලේකාධිකාරී අම්බර වැඩමවා වැඩ සිටින මල්වත්ත තිස්සපුර ශ්‍රී සුදර්ශන additional GA, DSS and all staff and spiritual renewal. Ramadan as a Prophet Muhammad වරුනි අද විදේශගත වෙච්ච බොහෝ දෙනෙක් කියන්නේ මොකද්ද මගේ බිරිඳ ආශ වෙනවා අනිවාර්යයෙන් කුර්ආනය නබිතුමාගේ ආදර්ශය අපිට 6:14 நிமிடம் கிழக்கு மாகாணம் தவிர்த்து போதிவர சந்திராந்த ஹெபி தேரர் அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய revealed the Quran, a guide for the people and clearly prove the spirit where we come through not only. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening and welcome. ரமலான் மாதத்தினுடைய சிறப்புகள் முஸ்லிம் சமூகத்தினர் மாவட்ட செயலகத்தில் முஸ்லிம் மஜ்லிஸ் ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற අනිවාර්ය චෛත්‍ය රජ මහා විහාරයන්හි විහාරාධිපති නැගෙනහිර පළාතේ ප්‍රධාන අධිකරණ நிகழ்விலே அடுத்து நாம் மாவட்ட செயலகத்துடைய பிரதம பொறியியலாளர் ஏஎம் சாஹிர் அவர்களுக்கு පියතුමනි ගුරුකල්තුමනි මෙම අම්පාර දිසා